Kemedi ya Zondo e botsolotsa batswasetlhabelo. O na itsise kgotlatshekelo fa Zondo a na mmetelela ka nako eo a neng a mo rapelela. Fela kemedi ya gagwe e nyaditse bopaki ba gagwe ka gore ke mongwe wa maloko a kereke a maloba ao a rerileng go gogobisa leina la Zondo mo seretseng. Fela o tsweletse kwa ntle le go tsikinyega. Kemedi e supile gape gore bothata ba petelelo kana translation bo baakantswe. The transcript has been sorted out. We received them from the senior translator and then also the NPA as copies. And then we are happy to say those complaints that we have raised there, indeed have managed to get them and we have been exonerated, which means the issue of us say we need to change the interpreter was not personal, is there. They confirm that there's been some mistakes. Dipotsolotso di a tswelela. Molemo wa SABC News, Pretoria.